chỉ vậy ule February ni som le pariatania kan ram chen omlok Myanmar a hian tual chung buaina awangin chanchin engemaw riat tura om ve reng maya tuna po Myanmar lam u nau te tan chuan chanchin riat nuam lo tak mai a om le tatlat mai Myanmar a chuan sipai thu nei na martial law an puang don tarup mai Myanmar sarkar chuan township somthum pasaria martial law apuanga zofa te chen tam na township som chuanga telve tong trai puyan ngai hle Myanmar a sipai sarkar janta government general min onglai kai hruai state administration council chuan ngun taka an ram bo ruak omdan a thlir hnuwa February ni som ni pathum sang ni som ni pathum atangin Myanmar ram chunga township somthum pasari zata sipai thu nei na le ro rel na martial law apuanga he township somthum pasari zinga hian state le region pariat atelani Myanmar ama tlang mi tamna chu state tia soin anma ni kol bama tamna chu region tin an ko thung tahan kale kabo valley chu sagaing region a omani martial law an puan hnan zinga zofa te chen tamna chin state a township pasari le sagaing region kain state karen nam tamna te antelani radio free asia chuan sipai kai hruai janta government chuan tharuk dangatan rampuma muanna boruak aum theinan emergency rule po apot seya tundin mona election om thei mel apulo hetianga martial law puanna hian buaina na sa jok le in tha na le thisen tam jok luanna asiam pha jokarin om ati Myanmar malal ber general min onglai chuan January ni somni pathum sang ni somni pathum khan ngun takin Myanmar ram chunga township zathum somthum omte boruak anjir chian thu soin National Defense Security Council a township zathum somthum zinga za somkwa pariat chu aza in boruak amuan o mineral muang hle a township somruk pasaria ero ven himna serious security uluk taka kalpuyangaya township somruk pangate chu ven him angai bokani ati yangun khopuya township paruk chu tuna martial law puan tharna somthum pasari zinga atelani hetiang hi Myanmaram chunga state le regiona township prang ranga martial law an puan na mun chu ani mon state a township pakhat tani thianga panhi karena panhi kaya a pali bago a panga magwe a panga china pasari sagaing region a som pakhat yangun khopuya shuepitha laing thayar north dagon south dagon dagon seikhan north okilapa mindat township chin state a anlo puang to bok he Myanmar a martial law puan na hian thilsual crime ti na mi puiro rel na thien civil rule anga judiciary in hremna turbik specific dan som ni pathum anaya te chuan hremna sang ber maximum penalty chu lek ko in sipai ta chuan anma ni ro in rel sakna dan military tribunal angin an rel sak dona thil thlenga hrem theina death sentence an neang court martial anti angin tu ma soibuai thei ani don lawani kaya wa win executive director of Burma Human Rights Network London based chuan sipai sarkar general min onglai kai hruai chu mi puiten an du lawa an do dal na satawangin an buain an chi ai zo to a an ma ni do dal tu te beilet turin trum khata an chak tok si lawa chuwangin martial law sipai ro rel na puangin civil government ro rel na chu sipai kuta an hlan taringot mayani sipai ta chu ro rel tu judge an ni don ta ani ti in radio free asia chu ni thum thani sang ni som ni pathum khana ril khovel ramdanga martial law puana ni point sipai ro rel na chu afirina khong du hle chen martial law angin judiciary thunai na chu general min onglai le asipai commandar te kuta hlan anita ani enge ni martial law omzia chule
martial law chu mi pui ro rel na civil government chu sipai military thunei na kuta hlan na ni in armed forces ten civil thunei na dan le rai te an mani sipai dan anga an lek ko na an man na ani hetianga martial law puan na hmuna reng chuan indo na hmuna sipai ho tu commandant berin a thrui hruai te thupek a pe a chumi anga indo na an kalpui na le in be na le indo na thil ti ang chu ani martial law puan na hmuna chuan sipai commandant kha thu top siam tu ani top mai mi pui civilian te dik na le zalen na chu sipai dana ro rel sakna ani commandant pa thupek ang chu dan ani to mai trin martial law chu rambung khat le mun then khata chiat na le harsat na crisis omna te puan thin ania mi pui ro rel na thupek dan ang nilovin dan le thupek chu indomi silai keng sipai tenan keng ko thin martial law puan nan ram le muna mi pui civilian ten zalen taka du a an wa vel na le chet vel na khap sakin an zalen na ra be sakin du soi the na zalen na freedom of speech ti topin sipai ten an mirin hlalapiang te in le lo le chen na mun kha a chan thatak po om lovin an dapin an en dik thut thei thina ni khuarel chiat na natural disaster thil tuilian ina chim thipui nuai le liang hing le kang me chuak na sat na hmuna te sipai thunai na le ro rel na pek na martial law chu aom thei bok mi pui ro rel na sarkara chuan mi ten dan le thu pek an lo bo chiata an pun khomin pon chua khapna curfew te an puang theya dan bo chetu te chu ramdan ding lai tlo chanin an manin zela te an tan tirin an rem theyani martial law ero chuan sipai tui choi te kongsira lo e le zung le tual lai leng satia sipai lumum belkai mi lo point civil mi arin hlel chu aman thein thu azot mai thei thin ti na ani ber chu sipai lumum naran point mi hring tu po aman bia theani martial law puan dan hi ain ang lo theya entirnan democracy ramro pui us anga chuan ni somruk chungan puang theya helna emo natural disaster thilate puan thei ani Brennan Center for Justice chuan USB ka martial law chu kumsang khazariat somruk pahni nuwa voi somruk le pariat puan ni in chung zinga paruk bik chu helna kai hnoi wang ni ina soi European Union report chuan Myanmar ma mipui sarkar chu sipai ten chu saka ro rel na an kalpui nu February sang ni som ni pakhat atangin mi sang ni zariat som kuai nan thi pha to a anjinga zasari somruk pasari te chu sipai police te mun kasadia anthi ani ati Myanmar sarkar hian kumsang ni som ni pakhat khan military budget US dollar tluk le dingon billion ni nain za a som ni pathum point paruk chu sipai ho thilbi katan lion share da a man ni in an soibok kumsang ni paruk khan Southeast Asia ramjinga Vietnam ti lawa sipai nga berni in sipai tatmado nuai thum le singa anei ti ani navy sipai sing ni le sangli nein long vessels za somnga chuang anaya jet fighter jani somkwa vel Russia le China siam nein tengpo heram pani siam main battle tank somnga T-72 ang chi za som thum pakwa T-55 chi som tin 59 DMG jani somriat naya ngai ani Global Firepower 2023 chuan Myanmar sipai military chu khovela ramza somli le pangazinga somthum pariat na power index score 0.5768 ni ina soi kumsa khajakua somriat pani December tha a polena martial law puana ni khan sipai ten an khopui chu ka pathir ral tu thei teng rual nen an lut rupani Philippines rama dictator Ferdinand Marcos Khan kumsang khajakua som sari pani September ni somti pakhata martial law apuanga January sang khajakua somriat pakhata alhip chau Marcos an martial law apuan lain
กดแครามีปุยกัลไม่แต่จูมันินมีตั้มตักเจละคุงบ่ชินันนี่อันมีมันแต่จูหาเลริมตักินน่าอันโถตีระดูอันทั้งเทยต่อเชียนโลตีลุมันนี่ปอยน์สิไปดานารอเรลนะกดมาร์เชียลนี่อินmilitary tribunal thu ani sipai te thu tluk na kha thuwa to pelumam tiang main atop ani top mai chuwangin martial law puan nan ram le muna chuan kuang chair bo le mi hring chu arte thi mai a ol bik thin ti ani engtin nge martial law chu kan ma chon ta kang ngun tak le uluk taka martial law puan na ram le mun zir chiang tu dayani vukovic chuan hetiang hian martial law puan laia om dan tha le him ma soya mi puite chu midang ne na om ho chu a tha ma se martial law hun lai chuan mun him ber chu ma ni in chunga omania mun him lo le boina lai conflict area a chet tat lo a tha berani ma ni in chunga ma ni ma mo thil che call stockpile nei turani US le waisama martial law a thleng khat le a chuti rualin Egypt Philippines, Myanmar, Venezuela, Pakistan, Bangladesh, Armenia ate atheng zau ati first world ram changka nga nilovin ram chen be third world country Africa khomwal puile Asia rama atheng fo thinani martial law waya chuan sipaiten anti thin le chin chu checkpost point siamte road block kong puilo dan cha le mi pui chuak le lut endik le ven tat te a hluar du thina ni Thailand a mi pui thlan sarkar chu chuan lam siamin elite force sipai ho ten an pai thla in thunei na an chu sak fowa chu tianga martial coup chu voi riat a om to a ma se sipai ten civil government anga ro rel na chu martial law angin an thak sak ngai lem lo thung judiciary system chu dan pa nga in civilian ten ankal pui train military coup dictate le martial law chu athu mun lawani he thumin bo sai sak tu hi pusi ti la rinoma ani